Blok evaluman penamam siri uta aja kalau kato helok longam walu helok bidung walu ke apa sih district lok presiden pekomidung helok ke Mariam Mopomsok saras insan kom luga pae siri duka pertun nanyo ko inko lang hitom do inko lukan do din walu takam kerana lukan po siri duka pertun we president है एनपीपी पार्टी लोग का अपर से डिस्ट्रिक्ट लोग का अच्छा Kami good morning. Silok silido luso. Bumi soin ke dongga puna gama bukidar. Jaing area sok beru padu beli gam adun kuna kata. Belok ke hilok ke longasim. Ngolok ke Thanksgiving bila dok ke ngolong dudung sola dok ke. Iga puna ngolok ke honorable MLA Oli Panya. Belok ke Mabolok ke honorable MLA Oken Tang. Belok Madam MLA. Belok ke Daiso Dona officers leader Anggulna. Belok kaya postunan Angongarum abu-abung ilok ke dudung sunat dili do luso umur kata. Ilok ke longeso ngolu ke daman timan puja longe publicam airu do amla oni ka apum pulen sula puyugla orkar kidare asela lengkan sunam lemo daman timan longeso o jaga takam lok adum sudum belok ke party leaders kidare kom adum mondol president block president kadung village president kadung belok ke women's leader kadung takam hilo adum tidak kom hilo party agam pomai onin konno melo budima tokom o party so onoli ji ado ai ado mune ai asengan takam hilok longas ko dulang kam na lolong takam tili gumeng sainang kompul dola duita agam kolwe agam boje bukan kama lolong kidar election apune punto upak election no ka ailen kai MLA ko kunamda any political party lok candidate meling nama heko ke worker edin, inko leader edin, heko youth leader edin, heko women wings lokke leaders kidare, dolu long mungkeng kidare, heko again easy edin, bu MLM part of idung, MLA part of inam simoko, moluke ikisobom nama, MLA part of irongam, MLA bu assembly durongam. Takam department ai wasula assembly lo itanawar level lo scheme management ilanam officers level lo secretary commissioner level lo director level lo management ibola namde ngoluk leader ulbom nam leader itu anyi gullen mai atel komin ullaje galok lega pe hilo asenga kompeto mengol kom mingmo ilankan hudung ngo tak mo mata pelungoy ko idom sili so tongma pe ibikan mang mula ngo hotok dung sili si election no ngoluka maria dagion so sanyinya lumko ending ho edit bulog yi sili do lunga jikidon edit but ko ngolum engadon takam isap kita madu inama NPPM sili do lusi ngolum election pegodelo yan yeto election no ngolum yatu 95% siliba BJP bidu. Kalau ke kumangum petong komla ngolum sili dolu sial ngolum apa kiti moto. Election result len kuname 64 petong ngolum litu. Kalau lega apa sili dolu num himedung sili dolu ka ko mengol aratan mai namengkai sili kabluye din de mulo ngok against pelue mulo sili ngom pewardo. Ngom support du melo ngom abduna pe mui supokan pokan idope
noluk agama balang alubot kay nama de luman ko idokom sili do lusim ngok torok lok as a election as an isab lok kom ngo appreciation ko bido ararupa noluka politics technique noluka policy program public dealing ainam lega pa ngolu bojelo khari mangkai 200 ngannalo khari amkolo ngolu 64 katom lok aro katom harito the ending lo counting ngolung erap modungku ngolung ngabas sukunan apa itu inama damdalo delorong ilo kelongesi uteru nerunam ko poro nerunam ko utekerang edak pangkando poro kerang edak pangkando ngoluke Arunachal level lo I ngoluke mebo MLA kom adung bi India level ke amimang international amiko Dui takam porene buka relationship kadu. Kenna ngolu ke Arunachal ke number 1 ekdom permanent kennam lo ala duna mi kona. MLA pe mebu piram nama mebu MLA bikai. Ina me ngolu ke MLA oni panjang. Lang oken tayang noni Goru jur kisa pa yebahulang ka amlango boteru pa kumlikum kayong sudo any scheme ko yekom align ibahula alignment ilangka linga filangka development bui angoyam noni karalo ngoluke representing agi anu abung iji abung kumsu aralo bui angoyam mungki huma pa mariang kenyamelo mebolega pa komten bolangka mebuat Kenya meboleh ka bager ko memul mariang je kulega pe ko mebolang kamla ngok anu him oken tayang me ko mebo honorable MLA me apa group ngo hupa kalom sula kayum sula hum ko ngo preidung dalok ai pe ge bolang kamlang ko blessing bido ina me dolung kidal ago him bojelum maju digin lo ana buero ko babun di kamangem name time short dung inam ngo bojel lumaye dolung kidal nolum takam hilok anem airu paseru pemudo MLA anyi kapum suname development apek ko ana kisangoluk je kumari al hilok kasu kai inam sili dolung nok kennam no MLA ko te langa bolana dolung nom apek rupa ngol kumdung parti em yepenam lo adiru bielaju ase payelaju ko me ko munying ngonying kamaju ko me ngo parti leader pabiade Ekoma oni panjang bu leader pa ho ulen yede leader ulen nam amida dolule gape dolungam atau orpenam atau bisupenam legangam sintalangka agi amopom suye emnam apu gema peka dek iya melo doni polo lotalo ngolu parti airu nabiya ngolu ye gomona leader airu nami peya tani amonga ikko moko tani amonga aidu ngamye moko Asia monga ye kodu ekemang emui sunam de takam lo ye ni dungi nama airu na lo me pope hilo lo ila banno laju ngulu takam development agerem MLA me kom keresa dola aipa ye ngulu je mariam je kolega pa ila do pa ngulu kumlik dola ilo ke puja lo me menolu organizing committee em kom aseru mui dola ngok agam poluria thank you Airu do Walau ke presiden ekom, district president pekom buidung, delo golongan maru pegikan election delo, kumin sain imam ala utepolo tuminor ma imam ala, election agent pekom ega podola, walum jitai pala, sila kalau si dolong aseru na pido, kan kita kan dulu walau kom Indian National mana Independence Day, 15 August kita le kom program yang kom, ibu country lo, walau amiladung Invite tomdung, yes tomdung, dalam macam apa? Oleh banyak MLA berpilih panang. MLA situ minggu nomor nondok kucing, nondok iralam nondok kucing. Di dalam aku lalim namsi waluka, betul pun mungkin supan paikai. So abi namsi atas grup para pekom. Mengado, mengapa program so? Walum betuai, mayan nok, mopom nok, administrative officer dia, ubi amuna. Kenapa sunam gam konten number bomba sunam emkom. At least nal kudam gala abinangka. Emtuai gala abidung bulu dijane atokodi kakane lulamang
tani ay lagang mangkol kana ika solo iyala deka ba mo pagagal kut gana dulu no silo wen kol pidola so gabang sans bima pinamam waduk